Emfu aro n'abantu naza harufu takumanya n'ufire weko kujya yale batenti agenda yaba n'ugiye ya n'ufu icyarashanye y'iki beka kuzahantu hoteli fulani hoteli cyo kumanya cyo gukora namwe kabagambere no kuzika uzike bamwe abandi bareke bazikwa abandi beka kujya kutiniza kuzika siyona no bashate no cyo kujyo abapozike abarazike abandi ogirota kuriya waze kugenda muhafa n'undi ukatorrayi ukibore ngo utrawe yafa na ukatorrayi kafe no arumbe ni mpera na roboko no burenjiri Uriyo mburuzi Jirobo ranko kwaza kuburenjiri obundo rebe kaya Ero kuza kunaza kuburenjiri azai atangwa ho misa nindi zate no mu kwa Yesu atorrai akiko asanga ngwariyo ngurwaza kurara hajuru no overnight na abana ahora umukasheje ngwari iki istera atorrai embuzawe ozere bariyaye abana bawe basoma riyaye obora umusterane naroka okararashiro munosaba tosabo wenje handaka buka ekinchuku abandi na rebensi yananka ngo nungi munaza kurara nasaba asibe nasaba rero hanga muhereze injuri yaho ubuge yaho jelo zakora Rosanga omwana asomeri ariona na ariyanzi yananka akireba enzu ya hedobasako harusahara nkariyo kirugu niwo kirugu Ogoro msejo akireba enzu ye ataruya I claim that house in the name of Jesus. I claim that house. Enzu yanje nkashitama nabike sente nakisere garisa ngunoza kugitunga mu izina ya Yesu